jungle. Audio jungle. Hai minaza ting choma I zai hai minaza klumdlei I awang riame namai baikeu zikreuzik na ba mai ting chua gede rein sa paulia gaira dlei Palestine kdei Hamas hanam kyang na spy mena Israel kdei ge reite gut beze nznai baikeu zikreuzik ket sumai ge hazi mingeu na changdlei zakatudlei zai Hamas hanam kyang na spy mena Israel kdei ge reite ze ngi gut begina Israel ma chai changdi bemina changke ze hai na changdlei zakatudlei zai Gaza official mena saza Israel mena Hamas hanam kyang na spy mena Israel kdei ge reite gut be bizigna rei kakdai ze punigu rei ne limbung teluze Gaza ka chibam Palestine kdege hangize air strikes bomb to ke pokpat begina Gaza ge bamemina high square ma chai changdele ze ka chudele zai Palestine kde Hamas nam kyana spy mena Israel kdege retive ze ngi guje Hamas nam kyana spy mena Palestine kde Gaza ka chibam bana Israel kde go border haram raige pni susite zbam ze Israel spy mena godai ne le ze ka chudele zana Israel kdege psuite mena saza Hamas nam kyana spy mena Israel kdei ge reite ze ngi gut bige Israel medu Hamas hanam kyana spy medu Palestine kdei Gaza ge bamdu hangnalam mina changrya gumze chaidele ze ka chaidele zaichuna tinge kdei rei bam ka chamcham ge nkailak zaine de si sel ze ke zengi ze reite ze bam ramze Ukrainian kdei ge Russian mana Ukrainian spy me ke ze nkailak ze reite ze ngi ze lamuirei Israel kdei ge Hamas hanam kyana Palestine kdei me banai Israel me kage kharite ze ke ze nkailak ze lamui zana Sudan kdei ge Sudanese army manai paramilitary rapid support force me kage ke ze nkailak ze kharite ze lamui re zana India ram Manipur ge ki manai ku ki me kage ke ze ngi ze nkailak ze lamui re zana Myanmar kdei ge junta spy mena public civilian anugum korameze ngauga lak ze ngi ze lamui re le Zainda tinkaga Indiaram Odisha state ge gari Tibet train kchum ke ze gi hedauza accident te bigine chaidi me hluichi mangme minna hang kaije ti set mugu ko chaipum te ten mak zabam ze Bhubaneswar Municipal Corporation BMC menen znai baike zikrevzi ke sum mai ge rubata te dele zakach dele za Indiaram Odisha state ge mansapo mene saza nda tinkaga gari Tibet train kchum ke ze gi hedauza accident te bigine chaidi me hluichi mangmagu ko chaipum Teten magzabambe minna hang kaije te sednugu Bhubaneswar Municipal Corporation menete tibet dammai hegiya te chudle zakache dule rubataze zanjanai habai ke zikrevzi ke summai tingcho nche de said higene te luai gaidle zesale Zai Palestine kdei spy mena Israel kdei ge reite ze ngi gut bigina Israel kdei me hna poina ngi dana meze Hamas spy mena de chani mugu mina hang hadai mugu ka chai pumze ngau do de le ze ka che de le zai chige Hamas spy mena Israel kdei ngem poina meze de chani mugu ka chai pum rameze mi hang sam dua hazai gina kapchet kani bigina ngau do zani mi hang sam dua pnui pe nga ze ngau do de le ze du ka che de le Zai German Research Center for Geosciences menesa ze Afghanistan kdei ge nznai baike zikrezi ke sumai ge gtei branchibe 6.3 magnitude je wang kakdai dele ja chudle Zai German Research Center for Geosciences menesa ze Afghanistan kdei ge gtei branchibe nznai baike zikrezi ke sumai ge 6.3 magnitude wang kakdai bigine zemna chai pedai ka hachibe ka zambe zane mamate kansya beze chimare le zakachudle zane Afghanistan kdei gu Afghanistan National Disaster Management Authority ENDMA mena rangchi chakaje tetibe kamai ge Afghanistan kdei ge gtei pranchibe 6.3 magnitude wang bigine zemana chai changdi be mina changna jeringe pere chai changdle zakachudle zahnai kumting kum changna jeng kaije kchum Turkey benai Syria kdei ge gtei pranchibe 7.8 magnitude wangze mina changringe pere chailu bachang Afghanistan kdege gtei pranchibe tetibe kammai ge 6.3 magnitude wangdai je mina changna je ringe pere chaibe je hnai kumting kum changna jang kaije kchum hangge pakna bedle je ka chedle the Afghanistan National Disaster Management Authority NDMA go spokesperson
mulak side ne saze Afghanistan gde ge tati be kamai ge gde pranchibe 6.3 magnitude wang begene zemena chaibe mina changna pere run namagze ka hazame zu mina changmadai reagum za ka hazam dele ze ka chudle za gte pranchibe wang begene Afghanistan gde ge klong kai za gte pranchibe ne ten syakap ni dele ze ka chudle za United Nation Humanitarian Office ta kilam gene Afghanistan gde ge gte pranchibe wang begene lungka hre me ze ngara hange US mugurang kang $5 million zedu pe rahange kamke gaidle Zene Russia kdei go President Vladimir Putin go spy mremeze Palestine kdei mize ngaze Palestine kdei Gaza ka chebe bamge chutna ba bok na ka ge reite betun saura zene disi ibetu rahange langai guleze Chechen leader Ramzan Kadyrov na ka chedle za Indiram Himachal Pradesh ge Israel me be kanru me tourist mina changna za haiming area me bamme chuna Israel kdei ge Hamas hanam kana spy me banai Israel me ka ge reite zebam zikene Israel mize ngara zene pnui dei ngum la hangene mina changna je haiminge Himachal Pradesh ge sang changje bewang me tourist me pnui dei me halete ra hange je zo petle je ka chedle zaituna Israel ke ge Israel manai Palestine me hreite blam ge ndai ko nation Israel me je kanga me jane ndai ko nation Palestine me je kanga me chuna Israel ke ge Palestine manai Israel me hreite blam ge za US UK Australia France Norway ma Israel me je kanga le je ka chedle jane US go president Joe Biden leise pumuine sasing le Israel manai Palestine me reite blam giza Israel meze ngagu leise zene Germany men leise saza chuna Palestine mena Israel kdege reite gud blam giza pnui deise ngum rahang giza Israel ma taule iza ka chedle kagane Qatar zene Iran mena Israel manai chuna Palestine me reite blam ge Palestine meze reise kangale iza ka chedle zachuna Israel kdege Palestine manai Israel me reite blam ge Iran mena saza Israel manai Palestine me hreite bige Palestine mena hreize ngam singule izaka chudle izane Qatar mena saza Israel manai Palestine me hreite blam geza Israel me talang le izaka chudle zane Israel me hange Palestine kdei mize hreite ze ngira hang United States of America kdei mena hreim ro kanga ba gimi ka cham cham ba pung ba railang ba nei limze Israel kdei ge wangchang dele ze Israel Defense Force IDF ne sali za Israel kdei go Prime Minister Benjamin Netanyahu US go President Joe Biden ze dum pawai dele izaka chedle Palestine kdei mize hreite ze ngira hange Israel ma hange hreim ro pak chumba ngara hange du za US UK Australia France zane Norway mena chuna Palestine manai Israel me hreite blam ge ze Israel me ze kanga dele chpauligum ze India mena le ze Israel me ze ncha ze nga ze lamule chuna Indiaram go government te kan same psuite me zane Indiaram go bodi pe Prime Minister Narendra Modi ne le ze chuna Palestine mana Israel me hreite blam ge Israel kdei go Prime Minister Benjamin ze dung om pawai dele zana Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne du saza Israel manai Palestine me hreite blam ge Israel me kanang nang ge India me ne le ze sap gu ze ngagule ze ka chudle ai gena na mai bai ke hzi kreuze kana ba mai ting chuak de re sa paw ba za loi gai dele pi gai zain king gai ni mle ne ze to dele